Dengar kada jirip? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waspa muji iman pananglit pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin, salawat iwan salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari nakita nyo mga kataw tayo manghuran beaon paamuin hadis hika upat daing hakapatan hadis i Imam Nawawi syarah i Imam Syekh Al-Utsaimin. Daing kan Abdullah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa ya'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Fawallahu alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. In hadis mga kataw tayo manghuran dengkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Laong niya naghadis kamu in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. In hadisin sadiqul masduq amu in as-sadiqu fima akhbara bihi. Hatinya amu in bunnal in uno-uno na in hisuy-suy niya. Hatinya amu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katan kaptangannya bunnal mga kataw tayo manghuran. Al-masduq fima ukhbira bihi. Amuin bubunnalun in mga bibis sarahun niya. Amuna in uno kiyawahi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuna in Qur'anul Karim. As-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. In hadis ini mga kataw tayo manghuran biyaitaan kita niyo sin amuin hantang sin taytayan tartiban sin amuin kahalan sin tao daing hapakandangan hiina niya sampai nasadya siya amuin lumahil biyaita katu unuin kahalan ni halom sin pakandangan hiina niya. Inna ahadakum sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud in hang kataukan niyo yujma'u khalquhu fi batni ummihi mapun in amuin pagpapanjari halom tiyan hiina niya 40 yawman halom sin kapatan adlaw nutfatan amu na lang ta in amuin qitaratun minal manni amuin hangkatu tubig mapit yaon day nga manni then dito hatu kapatan adlaw lugay sin manusia nutpa siya
Summa yakunu alaqatan mithla dalik. Pagpuas yatto kapatan adlaw na isab mahinang siya alaqah. In alaqah amuna hiya qit'atu dam al-ghalidh. Amuin dugo na siya. Tu dayng hadugo na. Hangka tu dayng hadugo. Amuin mapit yaun. Kapatan adlaw. Summa yakunu mudghatan mithla dalik. Pagpuas kapatan adlaw yatto mahinang na siya amuin pag-iyanun mudgha. In mudgha mga katawtay manghuran hiya qit'atu lahmin biqadari ma yamdahuhul insan. Amuin kumpul dugo na. Mudgha. Hangka kumpul dugo na. In amuin kahalan sin manusia. Pagpuas kapatan adlaw na isab. Summa yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Mahuli pagpuas yatto in Allah subhanahu wa ta'ala magparasya malaikat amuin humuyop maun pa amuin halong pakandangan niyaon sin niyawa mga katawtay manghuran. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Pag-ubos yatto ampa magdaak amuin isulat din dun kaniya in upat kalimat mga kalam. Uno naman yatto bikatbi isulat in amuin gantaan sin rijiki niya wa ajalihi hikarua amuin gantaan sin ummul niya biarin hawa sin ummul niya rin diha dunya wa amalihi hikatu gantaan sin kakahinang niya hikaupat wa syaqiyun aw sa'id in kahalan niya rin diha dunya mabut pa adlaw akhirat bang makapakain siya makalamod daing ka haamun syaqi amuin mga tao binsana halaw kabinsanaan atawa aw sa'id atawa daing ha mga manusia masanyang. Isulat na ito kanya mga katawtay manghuran. Fawallahi alladhi la ilaha ghayruhu sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibut pa Allah amuin wayruun na Tuhan buat malainkan madugaing daing kanya buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala inna ahadakum bunnal tuud inhang katao kaniyo la ya'malu bi amali ahlil jannati tantu maghinang siya sin kakahinang sin mga tao isusulga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' sahingga mabut in kaaunan sin amuin suuk niya na paajal niya kamatay niya biada kuman in hawa-hawa sin antara niya iban antara sin ajal niya kamatay niya hangasta rakuman mga katawtay manghuran buat malainkan hangasta rakuman in amuin layu-layu niya paajal niya dan dihay ni fayasbiku alayhi alkitab kaunahan siya sin amuin kitab pakadaran niya in siya hati yaun faya'mal bi amali ahlin nar in majumatukan niya makahinang siya sin kakahinang sin mga tao apinal ka jahannam fayadkhuluha na sumud siya palom sin sulnal ka yatto apanagnaan in kahalan niya maghinang sininang si mga tao sulga ibadat manjari hanggasta da kuman in layu-layu niya paajal niya masuok na kaya unahan yun na in pakadaran niya in siyati yaon inang kakahinang inahinang niya deng ha mga tao apinal ka jahannam sampay simud na siya pala mapinal ka jahannam suy yung tanyura lilayon tanyo may tajumat yung mga biyatto wa inna ahadakum iwan bunnal to din ang katawrain kanyo la ya'malu bi amali ahlin nar
tantu maghinang siya sin kakahinang sin mga tao apinal ka jahannam maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' sehingga in layu rakuman sin antara niya iban antara sin amuin ajal niya yaun illa dira' buat malainkan hanggas tak rakuman fayasbiku alaihi alkitab kaunahan siya muna nain amuin kitab pakadaran niya fayamal bi amali ahlin jannah maka hinang na siya sin hinang sin mga tao sulga ang malibadat na siya fayadkhuluha sehingga sampai surun niya na surun niya na in amuin sulga rawahul Bukhari wa Muslim. Dahil dihay ni mga katao tayo manghuran, hati niya, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi wa dhalika anna al-insan idha ata ahlaw fa hadha al-ma' al-mutafarriq yujma'. Hati niya, lilay rin di ka ito mga katao tayo manghuran, in amuin kahalan sin manusia, amuin mapun jumatu siya yaon, in amuin magtiyaon, magpun in amuin mani nila, tubig nila yaon sampai amuin may nang parsababan mapanjari siya mapanjari yun siya dahil nga tubig ina niya kan ama niya wa kayfiyatul jama' lam yuzkar fil hadis adapun in amuin hantang sin amuin mga pagpun niya to wala na nasabot wa qila inna tib tawassala ila ma'rifati ba'di syai' an takuna al-ajinna wallahu a'lam. Hati niya in mga kuan law niya hati niya in mga kadoktoran yang ngaji nila at tulong niya sampai mahinang na siya kuan Allahu a'lam. Nakita nyo inya today nga mga mu'jizat Quran matan tuod yan wahi dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila di magparat siya amuin biyadi inya to kaon sin mga ma'lumat biya ini hatungod sin amuin pagpun sin tubig ina niya kan ama niya sampai mahinang siya to manusia science to diari inya to naon lima bay na hangibu labi hangibu upat nga katus tahun hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpakita inya to matan to nga Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pa mga teknolohiyan wayroon pa mga teknolohiya may pagpangadji sin mga tungod ini sa kiyabaita na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narain dihay ni mga katao tayo manghuran amuin in nutfa yapbait arasab sin Allah subhanahu wa ta'ala lam Quran summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin al-hajj suratul hajj mahuli dayng ha amuin nutfa pag ubos yato dayng ha alaqa kapatan adlaw pag ubos yato dayng ha mudgha in mudgha amin kumpul dugo na siya mukhallaqatin doon na ka in kuan ini kumpul dugo ini jumatu siya amoy may nang nasasampay tauna mahinang na siya tao. Sabab simpuasin, amuin kapatan adlaw dahil nga kuwan ito, amuin mudga, may nang na siya tao biyayan. Magparana, amuin, tuyupan na siya sinyawa. Mukhallaka, hati si mukhallaka, may nang na siya manusya, jumatu siya. Wa ghairi mukhallakatin, parman sin Allah Ta'ala, iban sin, di na siya jumatu. Amo na yung pag-ianon, napulak lang ta. Napulak. Pal jami' yakunu, 120 ay 4 ashur. Hati niya, inpuno niya tukatan makataw tayo manghuran, hanggatus kauhaan adlaw, atawa 4 bulan. In bata-bata, halong pakandangan hina niya, aun na niyawa. Kapatan adlaw nutfa, bago busat to kapatan adlaw alaka, bagus kapatan adlaw mudga, bago busat to, tuyupan na siya, kuwan, niyawa. Narain di hay ni mga katao tayo manghuran hati niya aun ding ha mga masala insyaallah subhanahu wa ta'ala mabisaratan yura amuin puno na injumato ha mga sila amuin napulak lang ta
pagpuas amuin kapatan adlaw ay pagpuasin hanggatus kawaan adlaw atawa 4 bulan. Unin jumatu kanila inya tumano siya na makataw tayo manghuran bangsaw pa mamapulak biyayan hati niya liguun saputon sambayangun ampay kubul bang mabut madto sabab insya na itong naday nga mga manusia sarta masabutan yura akikahan siya ibansin nganan siya. Adapun apabila di mabut paamin hanggat uskawan adlaw atau 4 bulan insya tampanan sa misan di na hinangon niya ti mga parkala ito sabab insya wala siya kaya kuyupan niyawa biat makataw tayo manghuran mabisara tanyura insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita nyo makataw tayo manghuran paamuin biarba'i kalimat amuin 4 parkala ito magdaakin Allah subhanahu wa ta'ala ipasulat pa mga malaikat muna rizqihi amuin rizki niya in rizki si manu si makataw tayo manghuran dahil di hay ni mayan tafyo bil insan amuin makaril kanya mumpaat pagtaong rizki 2 ginis niya rizkun yakumu bihil badan wa rizkun yakumu bihil din amuin panagnaan rizki para inmumpaat niya para hagin hawabaran amo na pag inum makan rizki yan makataw tayo manghuran tamun katan para hagin hawabaran pang lano-lano mo ini karuwa amuin bagian ginisin rizki rizkun yakumu bidin amuin rizki hatungod sin pag-agama makataw tayo manghuran hatungod sin pag-agama amo na in ilmu pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala rizki tungod pag-agama na 2 klase sin amin rizki aun tao dayahan sa kulangin pag-agama kaniya aun hisab tao kumulangin pagdunin niya sa makusugin rizki niya tinga sabi ito wayroon di kita man dyan magbutol pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luba naman parkala dunya nanyan bibay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yu'tid dunya lima yuhib wa man la yuhib kunnal kunin Allah ta'ala hirihil niya in dunya pa manusia kalasahan niya iman sindi niya kalasahan wala yu'tid dina illa lima yuhib buat man wabubus di niya hirihil in amuin pag-agama yan buat malaingkan hay siyus sadya in amuin kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ambuk riwayat illa liman ahab ay siyus sadya in mawaya dumawat sin pag-agama na in pangasubos na hay ni si mga ulama makataw tayo manghuran uno in mataud amo in masigpit hasilun usahun rizki pa ginawaran ataw rizki hatungod pag-agama pangasubos ng mga ulama jawaban ko na kanyo makataw tayo manghuran kung si mga ulama amo na in rizki uno bangkamu agama yato agama in kanyo roon pagdunya narayan di hay ni pajawon tanyo mga ulama rizki pag-agama makataw tayo manghuran in masigpit tanda niya lang si mga ulama tiyo in mag-aagama rin di hadunya matao din amuin naligapsin pag dunya nila biyayan nabiyan makataw tayo manghuran magsarang sukul ka pa Allah subhanahu wa ta'ala misan kulang insin mo kulang in kawasa mo bang yan in pag-agama kay mo in ikaw yan dagawalang rizki amo na rizki pag-agama mga kataw tayo manghuran ini karuwahi sulat kay mo ajalihi amo na in amuin gantaan sin amuin lugay-lugay mo rin di hadunya in manu siya rin di hadunya bukon sibu in amuin lugay nila rin di hadunya aon din nga mga manusia paminan na si mayamutu hinal wilada aon din nga mga manusia mapatay na siya dahil dito pag anak pa pagbugsak pasikaan nag-anak nawapat damikyan wa minhum may ya'muru ila mi'ati sana min hadhihi al-umma aon day nga mga manusia mag-ummul siya hanggatos in ummul niya ha ummat ini nabiyan makataw tayo manghuran biya na si mga jimatulong sing kitab biya na nga nakaunayat to in ummul nila na labi-labihan biya na kan Nabi Allah Nuh alayhi salam imumul siya pila alfusana illa 50 aman siya mga ratus
kay man tahun makataw tayo manghuran. Inya tukatan amuin pakadaran sin gantaan niya, amuin pagpi sin amuin hawa sin umul atawa in haupu in umul biayan. In pagpi katan dahing hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun dahing manusia. Damikian walaysa li sihhatil badan wa qawamil badan. Bukun in amuin kriteria in aturun bang masambuin pamaranan atawa nasakit biayan bukun niya ito pagkitaon bang mahaba kain umul atawa mahawpin umul. Sabab in kamatay na yat tunasal kaya susulat na pagpuasin pila hanggatus kawaan atawa hanggatus kawan adlaw atawa 4 bulan. Kaya susulat na makataw tayo ng Quran. Wahadal ajal in amuin kamatay ini ajal ini la yataqaddam lahza wa la yataakhar. Di siya sumung misan hangka sa saat iban di isab matarasaw. Pa idza tammal ajal intahatil haya. Apabila nasampurna na in ajal mo, kamatay mo, in kabuhi mo yabutan na ko sing kamatay na mabugto na in amuin kabuhi. Ya hayan makataw tayo manghuran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yuakhir Allah nafsan idza jaa ajaluha. Iban di tarasaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk ginhawa apabila dumatung na in amuin ajal niya. Baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bunal tuud in manusia di tuud. Bunal tuud di kau tuud mapatay, di mapatayin hambuk ginhawa sehingga masampurna ang rezeki niya. Salugay, eri pen kabuhi mo, ayaw ko masusasin rezeki mo. Di kau kaigan rezeki yan. Sabangya to nasampurna ng rezeki, wayroon na, mapatay na yung manusia, wayroon na. Aun saan manusia? Malaas na to, di na misan kumaon, di na magkuhan. Na umus ng rezeki at to, di na tayo maunsin ginahawaran niya, amo na yung mapatay na yung manusia. Yan makataw tayo mga rabunal tuod, di mapatayin hambuk ginawa sehingga masampurna in rezeki niya. Naray di ni aun masala makataw tayo mga huran, pangasusi mga ulama. Uno ta in ajali ni kabuhi. Pagsupuhanan, atin niya bang in mga lasya tayo ni dugo tayo ni family ta mabayin umul sampay mga anak apo mabayin umul at tawaw po umul biyan. In jawab makataw tayo manghuran al ajlu laysa warasiya. Bukun yan supuhanan. Faka min syabin mata min kabilatin a'marihim tawila ila sadya in mga bagong bata pa nawapat na daing ha mga tubuanan mabayin umul. Wa kam min shabbin ummira fi qabilatin a'marin kasira. Pila isab mataud day nga mga bagong mata na nag-umulan piuan giyatusan tahon na di day nga mga tubuanan hawpo umul. Na rendi at mga kataw tayo manguran hati niya makawatan niyo inya tukatan day nga pakadaran day nga Allah subhanahu wa ta'ala. In hikatu mga kataw tayo manghuran wa amalihi. Isulat kaniya ay ma yaktasibuhu minal a'mal. Uno na in mausahan niya daing ha mga kakahinang sibu da kabtangan atawa anggaw takbaran atawa daing ha pangatayan pamaktubun ala linsanil amal katanya tu kya sulat na ha manusia. In hikaupat mga kataw tayo manghuran wa syaqiyun aw sa'id. Uno in amuin kahinapusan kahalan niya rin di uno ta daing ha manusia halubilu halom kabinsanaan atawa taumasan niyang in kahinapusan niya. Was-sa'id walladhi tamma lahul farah was-surur. In amuin taumasan niyang lausing kitab siya in amuin nasampuna doon kanya in kakuyagan iban sin paruntungan. In amuin taubin sana amuna in mga manusia halom kahalubiluhan wala nakatayma sin amuin pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy mga tao musyrik, tao kupur, tao munafiq. Qala Allah Ta'ala, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Adlaw kiamat, dumatong na in manusia. Di na makakaus magbisara in ginhawaran dito hato,
buat malaikan isiyo-siyo na sadya indihilan idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun na rin nga manusia syaqi, amuin halom kabinsanaan. Aun iban halom kasanyangan, wasa'id, halom kasanyangan. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun in mga sila halom kabinsanaan, sila na yattu in halom apinal ka jahannam. Halom niya zafirun wa shahiq. Amuin tingog, sangi-ngi tingog halom apinal ka jahannam, karungugan nila yattu. Sangi-ngi tingog, magtaas, magbaba. Dahing haamuin agun-agun matupok in apinal ka jahannam sin dulyab, amin pagdulyab sin amin kayo rin dito ato. Sangi-ngi tingog, maka kuan makatawid tayo munguran. Amuin, maka dahit-dahit biyayan. Khalidina fiha, kakkal na sila halaw mapinal ka jahannam, madamat is-samawat wal ard. Sa lugay yaun kimakakal in langit, iban sin ginlupaan. Amuin papanjaryun sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas amuin lubuhun na in amuin dunya ini. Illa ma sya'a rabbuk, buat malainkan isiyo-siyo sadya in amuin kabayaan sin Tuhanmu, makagawa pa day nga pinal ka jahannam, day nga mga bariman amuin baldusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna in sila sumud pala mapinal ka jahannam, sa aunda amuin waktu makagawa sila day nga idin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Unatun in Tuhanmu na hinangon niya in amuin uno-uno na in kabayaan niya. In Tuhanmu pag hinangon niya in uno-uno na kabayaan niya, way makapagang kaniya. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majadhud. Iban adapun in mga sila amuin taumasan niyang pafil jannati, halawm sulga sila, khalidina fiha, kakkal na sila halawm sulga, madamatis samawat wal ard, sa lugay yaun pa kimakakkal in amuin langit iban sin gumi. Illa ma syaa rabbuk, buat malainkan isiyo in amuin kabayaan sin Tuhanmu, amuin di pa siya makasud palawm sulga, matakhir pa siya biyahan. Ati madilayin pagsud niya palawm sulga, amuna in amuin makasud pa siya palawm sin apinal ka jahannam, sa buat malaingkan makakuha na siya sampay makasud na siya palawm sin sulga, haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala ataan ghaira majazuz. Amuin dirihilan day nga Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na hugnaan niya mga katawtay manghuran, way hugnaan niya, wayroon tubtuban niya. Nabiyan mga katawtay manghuran, in hikaupat isulat kayo mo sin mga malaikat, amuin tubtuban mo rin di halawm sin dunya, ada kalain ikaw day nga mga tao binsana, amuin sungon mo na pinal ka jahannam, atawa day nga mga tao masanyang, insungon mo day nga amuin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, fanas'aluhu subhanahu ay yaj'alana min ahli sa'ada, pangayuhon tanyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, in hinangon kita nyo, hibilang kita nyo day nga mga manusia amuin tao masanyang mga katawtay manghuran. Narain dihay ni mga katawtay manghuran, in mas'ala tungod sin amuin nasabutan nyo kaina, bunal tuod inhang katawring kanyo, tanto maghinang siya sin kakahinang si amal ibadat, kausul kain kakahinang niya. Sumagawa sa hingga masuok na in ajal niya, in gantaan da kuman sin layo niya pa ajal niya yaon, amuna in amuin hanggas ta rakuman. Pag ubos unin jumato, kaunahan siya sin kitab niya, in siya hati aun, daing ha mga kakahinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, makahinang siya, sampay sumud siya, palawm sin uno, apinal ka jahannam. May tayo mga katawtay manghuran. Uno in sawab yato, sawab sin amuin, lummi, den doon halawng pangatayan niya. Lummi din doon halong pangatay niya. Hangkan sa mga katawtay manghuran, bayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, bunal tuod inhang katawring kanyo, la ya'malu bi amali ahlil jannati, tanto maghinang siya sin kakahinang sin mga tao sulga amal ibadat
Pima yabdulin nas, amun lima lahil pamano siya, wa huwa min ahlin nar. Sumagawin kamatanan in siya, dahil nga mga tao apinal ka jahannam. May tayat tulong si mga ulama, sabab in sabab yato, ilawang pangatayan niya tumalumi mga katao tayo manghuran. Doon na kaya tuwin amin, bukun ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwin kamunapikan. Pagpakita-kita ating pag-ibadat niya. Atawa riya sum'a, atawa yatuin mga ihid, injangki, igil niya pa mga tayo manghud niya. Na iniyan mga katao tayo manghuran, wayroon matihuma, day nga kakahinang mo. Mangyan in ihid in amun jangki mo patay manghud mo, amoy madukal ko magkita apabilain tayo manghud mo halom ni'mat, umuntayaw in kahalan niya, dumayaw in kahalan niya. Wayroon makapin, day nga amuin amal ibadat mo. Sabab lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, iyyakum wal hasad, anib kamu simpag jangkiyan, fa innal hasada yakulul hasanat. Bunal tuod in amuin jangki, kaunun niya in amuin karayawan. Kamata kulunar al hatab. Biasin pagtupok sin kayo, paamuin du'ngol. Na way makapin, mag-ibadat na kaw, katanan hinang mo rin nagpuasa, magjakat, magsadak ka, mag-attend lecture, biyayan. Sa eto kaw nagtataw, nag-ipat sin jangki mo, biyahan. Na pagka tumupadlaw kiamat, wayati. Sa kaw lumuaw kawang. Natupok katan, biasin pagtupok sin kayo, pa du'ngol, way makapin mga kataw tayo manghuran. Na hinang abo. Na dendit waliyazu billah mga kataw tayo manghuran. Na hindi hay nilaong sin kitab, na rin hindi hay ni mga kataw tayo manghuran, hati niya parayawun tanyo in amuin paghuna-una tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in huna-huna pa Allah subhanahu wa ta'ala marayaw na atin niya hinangon kato atusin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita nyo atin niya amuin bang mga kato biguon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang marayawin pag huna-huna mo pa Allah ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala kaya sin Allah ta'ala in pag amal ibadat ko rijikian niya ko husnul khatimah kahinapusan marayaw ibadat dak sumudak pulam sin sulga bang biatuin marayaw huna-huna mo itukbal na kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di rakaw amuin frustraton atau biguon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang matanday sa bingkuan mo. Inya to ay makahinang buat malingkan amuin mataning kakahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narain dihay ni mga kataw tayo manghuran, matuisab kita nyo pa amuin hambuok atin niya ima kasahabatan ha waktu ini amuin miuka tuod sila biyan sin jimat to atin niya magibadat sila sakali atin niya bukun tartanto atin kahalan tabiyan narain dihay ni dilan sila upama aun upama rin dihay ni siya butsin kitab amuin jimat upahambuk usog alladhi kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam amuin kaunan sinusog inya zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam magpakaagada dya buno biyayan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam apagparangan biyayan alaihi salatu wassalam makaagad siya buno wa kana hadha ar-rajul la yada'u saddatan wala fadda ina usog ini lando tod siya maisog biyan makusog siya apagbunuan biyan wayruun makapin bang satru na biyan iban wayroon makaato kanya mang satrura illa qada alay buat malingkan mamarihang sadya mga kataw tayo manghuran in satruluna liman niya in kusog sinusog ini sahabat pagubus in mga manusia kasabatan maajay ba mausog ini in amuin kusog niya magjihad biyayan wa qalu hadha alladhi kasabal ma'araka amo na yan lang niya in amuin nagparuntungan to na pagbunuan in kusog sin tao yan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دين دي هني بيد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار إن سيادنا بنال جهنم تاو بنال جهنم فعادوا ما ذلك على الصحابة رضي الله عنهم دين دي هني نأينو إنطور إما كصحابة رضي الله عنهم كيف يكون هذا yari min kahani lang yatto kajat jumatu yatto ina usug yaun may nang nga mga tao pinal ka jahannam faqala rajulun la alzimannahu talong sinambuok din nga mga kasabatan jagahan ko tuod siya ang biyan ay utabi'uhu
urulun ko siya. Jahan king kahalan niya. Narain dihay ni mga katao tayo mangurang, na pagbunuan mayan, unin jimatu, fausiba hadar rajul as-syuja' kiugdan in amuin usugyaon, maisugyaon, sin amuin budjak, kiugdan law mga katao tayo mangurang, unin jimatu pajaza, nagbutol pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sakit, sin bisa, sin amuin budjak, kiugdan siya man. Wasalla sayfahu waliyadu billah. Ampan niya, kaya sakitan man siya, kaya bisan man siya, kiyawa niya pudang niya biyan. Waliyadu billah. Summa wada'a du'abata sayfihi ala sadrihi. Ampan niya, kiyawa in amuin pudang niya yato, ampan niya piya tungod pa amuin daghal niya. Wa makbaduhu ala al-ard. Ampa siya, ampan niya, piatu ampanya diaganan biayan in amuin pudang niya tu piatungod niya padaghal niya summattaka alai hatta kharaja min zahrihi ampanya kiulangan kiapangan in budjak yaun na timutungod padaghal niya manjari unin jimatu hatta kharaja min zahrihi sampai 500 patay kuran niya in pudang niya faqutila nafsuhu faqatala nafsahu biunu niya in ginhawabaran niya faqatala nafsahu biunu niya in ginhawabaran niya faja'a ar-rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara dimatong na in usugyat to amuin yurul niya to in amuin usugyat to pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panya suyusuyan unin jimatu wa qala ashhadu annaka rasulullah magsaksi to da kubunal to din ikaw rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala qala bima law sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may ta'law niya qala innar rajula sablaw niya bunal to din usog amuin alladhi qulta fihi innahu min ahli nar hasala minhu kada wa kada sabi amuin usog yat tulong niya pag iyanon mo dahil nga pinal ka jahannam na jimatu kanyang biya ini kiugdan man sin budjak biyayan na nagdugso sin baran biyayan kiyawa niya inamuin spudang niya pihatungod padaghal niya ang panya kiyapangan sampai 500 patay kuran niya biyo nagbuno long tabiyayan nagpatay sin ginhawabaran. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik narain dihay ni nagsabdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum bunalto din ang katawrin kanyo la ya'malu bi amali ahli al-jannati tanto maghinang siya sin kakahinang sin mga tao amal ibadat tao sulga fima yabdu linnas amin limalahil pamanu siya wa huwa min ahli an-nar sumakawain kahalan niya kamatanan niya kay napusan daing ha mga tao apinal ka jahannam. Nah, diyan mga katao tayo manghuran, atin niya, pangayuun tanyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, inamun kinapusan tanyo, daing da, ha mga tao marayaw, tao sulga ra, sarta parayaw tanyo nunaw na, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yan, pakadaran mga katao tayo manghuran. Daing nga sabi ito pangadjian, ayaw ko dud mang baba-baba, mang kau nakakita tayo manghudmo, amoy malamba, di ibadat, magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bukun pa, amuin kahinapusan, sin amun kabuhit na. Ada kala kahidayatan siya kay napusan si pangumulan niya ini kahusab biyayan unin jimatukay mo na kiugdan kaw sin musiba biyayan napinding kahalan mo biyan ikaw na yun kay napusan niya to magkukuhan biyayan mag-ibadat lang tad hindi na pagkaigan kopya kay napusan man sin kabuhi mo eto na kaw pagkakita na halawang pagbibilyaran naray hindi hay ni mga katao tayo manguran waliyadu billah waliyadu billah. Nabiyan mga katotay, dahil nga sabi ating pangadjian, apabila kau makakita, ingin hawabaran mo biyan, nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pamudji kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag sarang sukul kau, sin panawfikin niya kay mo, sarta bang kau nakakita tayo mangud mo, malaming pag-ibadat, na nasihatan mo sa iyon, pangayuan mo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin hidayatan siya, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mo baba-babaa, sab nagbanda ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita niyo mga katao tayo manghuran man ayyara akhahu bidanbin yusibuhu lam yamut hatta ya'malahu isiu-siu inang baba-baba patay manghud niya sabab sindusa na hinang sintay manghud niya to di siya mapatay sa hingga mahinang niya ra isab imaksiyat yadto kabuhi niya nas'alullaha al-afiyah. Taluson tayo mga katao tayo manghuran mari kita niyo paamuin kapaiddahan sin amuin hadis yadto panagnaan mga katao tayo manghuran amuin sarayaw-rayaw husnu uslub Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amuin sarayaw-rayaw
amuin pagpa sampai hi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an amuin biyaita niya pa wa huwa as-sadiqul masduq in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin piya sampai niya biyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin magbibisara subunal wal masduq iban sin bubunalon in mga bibisarahon niya amunay Qur'anul Karim di nga panagnaan niya to ikarwa biyan annahu yanbaghi lil insan ay yu'akkid al khabar alladhi yahtaju an-nasu ila tawkidihi. Artinya pangadjian ikarwa manjari pamanu siya apabila aun mga pariksaon niya mamariksa siya supaya di siya magduwa-ruwa amuin humajat pariksaon to ni pakarajaan. Hikatu mga katawtay manghuran ta'kidul khabar bima yadullu ala sidqihi. Artinya manjari ka mamariksa supaya amuin tan tumutod in kahunnalan niya bayan wayrun yatusa niya ini kaupat mga katawtay manghuran anna linsan fi batni ummihi yujma'u khalquhu ala hada alwajhi alladhi dhakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam unnal to di manusia na masampurna siya mapun siya bayan sampai ma-form na siya bayan jumatu na siya habiyan hantang niya bayan maglatun-latun niya to kapatan adlaw nutfa kapatan adlaw alaka kapatan adlaw mudura pag-usat to niyawa na mga katawtay manguran amuin ka na naman muna magsipa na in amuin bata-bata hika amulang tahangatus kahuan adlaw atawa 4 bulan in hika 5 mga katawtay manguran hati niya annahu yabqa nutfatan li muddati 40 yawman nasabutan nyo na in amuin nutfa na in lugay niya halawm kuan kapatan adlaw mga katawtay manghuran naray di hay ni aun mga kuan hati niya mas alawyan mga katawtay manghuran tungod sin pagpulak mga katawtay manghuran waqad yaqulu qail hadhihi nutfa hal yajuzu ilqa'uha aw la yajuz na in amuin apabila inut pa ini amuin nut pa siya biyan tubig mapit pa tubiyan lingaman ni manjari siya pulakun atawa di siya manjari pulakun al jawab dzakara al fuqaha rahimahumullah siyabut si mga fuqaha rahimahullah annahu yajuz ilqa'uha bidawain mubah jari mga katawtay manghuran amuin pulakun siya saba bang haamuin karena pag-ubat biyan amuin harus biyan pag-ubat yato qalu li'annahu lam yatakawwan insanan sabin siya bukun pa siya manusia mga katawtay manghuran walam yujad fi aslul insan wa huwa dam wayron pa siya amoy mga alamat manusia na amuna unong dugo alamat pagka manusia amuna dugo atinya jari mga katawtay manghuran long sabsin kaibanan wa qala akharun la yajuz di man jari mga katawtay manghuran لأن الله تعالى قال سأل نكبرمنين الله سبحانه وتعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم hatinya nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala inang biyutang namu siya fi qararin makin in amuin nutfayan hamuin bubutangan mahuhut amuin halaw kasalamatan siya ila qadarin ma'lum sampai na sadya amuin masampurna siya waktu tartantu biyayan amuin jumatu na siya maig na amuin sampai jumatu na siya may nang namano siya Allah subhanahu wa ta'ala in nagparman natin niya biyutang namu siya abiyan hinang namu siya dahil doon halukal amuin salamat siya iban lugal amuin kuan siya hati niya halaw mahugot biyayan hugot biyayan amun halaw pakandangan iina niya tinga sabiat tu fala yajuzu an natajasal ala hadal kararil makin wa nukhrijul janin minhu tinga sabiat tu di man jaritan niyo amuin pagangan in amuin atawa guwaon in bata-bata yan dahing habutangan mahugot salamat amuin Allah subhanahu wa ta'ala nagbutang biyayan wa hada aqrab ila sawab amu yatu illa bi makusub mga katawtay manghuran amu hindi man jari pulakun ay annahu haram mga katawtay manghuran lakinnahu laysa ka tahrimi ma ba'da bulughi 4 ashhur so mga wa bukun siya biyasin kaharam amuin biya mang siya mabut na 4 bulan sa bang 4 bulan na amo ni nasabutan yung kaina manusia na takanyawa na manusia na inukuman niya piyatay mi manusia na ini ni misan siya nutfafa in makusog bayta di manjari mga katawtay manghuran haram da mga katawtay manghuran in pulakun in bata nutfa nabiyan mga katawtay manghuran nanong sin masala paida
qaddara anna al-mar'ata maridat wa khifa 'alayha falyajuzu ilqa'u hadhihi nutfa. Narain dia ini mga katawte manguran, apabila laung tabiayan atinya gyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala in babaiya o nasakit pag ubos mabuga siya paginhawaran niya biyan on jumatukan niya mangi na uno manjarita amuin pulakun na in nutfa pa ya on nutfa pa. Narain dia ini jawab na am yajuz manjari rin di hayni di anna ilqa'a al-an sara daruriyan. Dan di hayni nahinang na siya darurah amuin kalakyan natud siya. Iban sin nutfa pa siya, nutfa pa mga katawte manguran, bukong pa siya manusia. Aun pamasala sumung biyan bang siya mayabot na 4 bulan. Narain di hayni am yatin kuan ikaw pabila nutfa pa biyan bagus in babae atin niya aun makamudarat na kanya mapatay siya biyan aun sakit niya jari si mga ulama sabi siya nutfa pa mga katawte manguran. Sa bangway ruunda misan pa siya nutfa di manjari haram mga katawte manguran. Ini kaunong mga katawte manguran pangadya makawatan nyo hikmatullahi azza wa jal. Hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala fi atwaril janin minan nutfati ilal alaqa. Amuin hikmat yato sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa lingkat-lingkat amuin pag stage by stage biyayan mga katawte manguran. In hikapito mga katawte manghuran ahamyatud dam fi baqa'i hayatil insan. Amuin kahalga sin dugo haamuin kabuhi sin manusia. Kita nyo yung mga piyagkuan nito dahil nga dugo ito biyan katan. Biyato yung halga sin dugo sin hakabuhi sin manusia. Mahalga in dugo hakabuhi sin manusia. Apabila in manusia kaigan dugo na maun kanya mapatay siya mga katawte manghuran. Nabiyan mga katawte manguran pag-usa tuwin hikatu mahinang siya mudga amin nasabutan yung kain na nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul hajj in man siya mudga na was kapatan adlaw mabut na siya kapatan 4 bulan hanggatus atawa kauhaan hanggatus kawan adlaw mang siya mabut na matumay nang na siya mudga amin kumpul dugo na dan doon magjatuin amin pagpulak na mga katawte manguran. Min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyin. Atin niya kawa anggatus kawan adlaw atawa 4 bulan mudgha na siya dahil doon na magjatu in amuin mapulak si paisbiyayan atawa jumatu siya biyayan. Nanya to katanda nga pangargantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tay mauntan niyo sabaran pa Allah subhanahu wa ta'ala bang napulak pagsarang sukulan pa Allah ta'ala bang jimatu. Nabiyan mga katawte manguran in kahalan sin kuan. In hikasiyam mga katawte manguran bunal tud in paghuyop sin niyawan niya na mas sampurna siya puas 4 bulan. Puas 4 bulan. Amunin baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ruha. Puas 4 bulan amuna magparana in Allah subhanahu wa ta'ala malaikat pagus tumuyop sin niyawa. 4 bulan mga katawte manguran. Amunin kana naman mo biyan magsipa-sipa na masyaallah. Narain di ini aun na isab masala. Aun masala biyan hatungod isab hati niya in hat pagkuan apabila in bata biyayan. Hati niya alom pakandangan hina niya. Hambuk din kanila in sarang mabuhi. Siun piun tanyo mga katawte manguran. Masala ini mga katawte manguran. Wayan bani ala hada. أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعاق عنه لأنه صار آدميا إنسانا فيثبت له حكم الكبير. Managna niya to amuin miabot na sa 4 bulan ang atawa hanggatus kawan adlaw amin nasabutan yung kaina saputon siya ay liguon siya saputon sambayangon pagusi kubul ha mga pagkukubulan si bang sa muslimin, ang pasyanganan, ang pasya akikahan mga katawte manghuran. Bang usog 2 kambing, bang babae, hambuok kambing. Sababin siya, liannahu sara adamiyan insana. Nahinang na siya manusia na nanyawa, dahil nga sabi at tuin hukuman kanya, hukuman manusia na taura kula. Yan mga katawte manghuran. Narain dihay ni, annahu ba'da nafkhirru fihi yahrum iskatu bikulli hal. Mapuas amuin yat to na kiyahuyop na niyawa yat to, haram mga katawte manguran in pulakun in bata yadto hakatan kahalan fa idza nufiqat fihi ruh fala yumkin iskatu apabila kiyahuyop niya wapuas 4 bulan yato ang naniyawa magsipa-sipa na di naman jari amuin pulakun in bata yan na iskatahu hina idin yakunu sababan li halakihi sabab
nahinang neto sawab sin biyuno ta piyatay ta in tao biyayan wala yajuzu katluhu wa huwa insan di man jari kita mamuno sabin siya manusia na makataw tay manghuran fa in qala qail araaitum law kana ibqa'uhu sababan li mauti ummihi banglaw niya isabya ini apabila di siya pulakon may nang siya sabab sin mapatayin na niya uno na afa yulqa wa tabqa hayatul uno ta kuanon siya pulakon atawa supaya mabuhi ina niya aw yabqa wa tahlukul thumma yahlukul janin artinya atawa buhiun in ina atawa buhiun ina min bata yato pagos ina in mapatay atawa mapatayin bata magpi na kita siyon buhiun dito ara hindi hanin jawab mga kataw tay manghuran kitaan niyo naqul rubama ahlul istihsan yaqulun bil awwal walakin hada lisan bil muqabalati syara' atin niya panagnaan niya to aun nga mga manusia atin niya pagmarayaw atin niya piyag marayaw amuin pula kun na bata-bata hasupaya mabuhiin ina sumagawa atin niya inya to kita unta hasara biyan mga kataw tay manghuran فنقول الثاني هو المتعين بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي حلقة laung sabsin amuin hikarwa biyayan inya to di daman jari pula kun mga kataw tay manghuran misan panagbayta nin doktor biyayan mayta sabab innahu in baqiya sa atinya pabila siya biyan di pula kun na mapatayin ina di manjari mga kataw tay manghuran di manjari sabab apabila mapatay ina na mapatay rain bata biyayan miyatay na karuwa na biyanin na kung siyang si mga ulama وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت هلك الجنين فيهلك نفسا sabab apabila yatto yaga din yatto diuhi nain amu idi na pulakun yatay nain ina biyayan na mapatay ra karwa sawab in amuin miat mapatayin ina biyayan in halong batayat mapatay biyayan dua na manu si miatay biyayan wa idha akhrajnahu halakal janin lakin taslam sumagaway sab apabila amin giwa tanyo yatto biyayan in amuin bata biyayan yatay forced labor na lang ta miatay na bata biyayan na nabuhi isabin ina nabuhi in ina artinya masih pain mas'ala ini. Na wal jawab ala hadar ra'lil pasid an naqul yari ng jawab mga kataw tay manghuran. Inya to amoy mga pikilan sin mga dayng mga pikilan si manusia, pikilan si mga doktor. Buyunin bata biyayan mapatayin ina. Buyunin ina biyayan siwu da. Nabiyan. Narain diya ini jawab sin amuin mga ulama. Awalan, katlun nafs li ihya'in nafs in ukhra la yajuz. In mamuno kau patayon min hambuk ginhawa hasupaya buhiun mo inhambuk ginhawa di manjari walidalik law furida anna rajulain kana fi safarin fi ardin falatin wala jada ma'ahuma biya sin upama apabila aun dua usog biyayan hapag tulak-tulakan paguguswayruun na makaun nila mga kataw tay manghuran way na makaun nila wa kana ahadumu kabiran wal akhar inhambuket to hati niya taumaas pag-ubusin hambuket to bata-bata wayron na makaon nila uno ta jiyari haamu indakula yatto sumbayon niya na inamuin sibi-sibi supaya kaunon niya supaya sa mabuhi na inya tulong si mga ulama fala yajuzu lil kabir abadan ay yazbah as-saghir liyakulahu wa ya'ish bi ijma'il muslimin di na tumanjari mga kataw tay manghuran yan tinupa mas mga ulama di manjari amuin buhiun inhambuk ginhawa patayon inhambuk ginawa supaya mabuhi inhambuk ginhawa biya na sinupaman nila dua usog nag-agad taumaas iban si bata-bata wayron na makaun nila biyan mapatay na sila duhunan na biyan uno jari sumbayon sindakula biyan in bata-bata biyan supaya kaunon niya dali naman jari mga kataw tay manghuran narain di hay ni mga kataw tay ulaw kudira annas sabimata min alju wa baqiyal kabi wa huwa imma ya'kulu fa yabqa aw yatruku fa yahluk hal yajuzu al akul min jasadi saghir wal mazhabul imam ahmad rahimahullah narain di isab hati niya apabila sabin bata-bata biyan miyatay siya daing haamuin
Artinya, miyatay sa ring hapdi biyan. Pag-uus na buhi, indakula yaon. Uno, manjari niya kaunon, inamuin sibi-sibi yato. Kaunon niya, inbaransin sibi-sibi miyatay na yato. Ha? Wala niya na siyumbay. Ini mga masala ini. Miyatayin bata-bata biyanos, siyara kuman buhi biyan. Manjari siya kumaw niya to ha, bata-bata yato. Injawab din nga sabi Imam Ahmad rahimahullah al-masyhur annahu la yajuzu akluhu. Di da manjari kaunon niya. Sabab nagbayta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. In baliun mo, in ununo na bukog biyan. Dahil nga tao mayat, biya rasin biali mo hawak to siya buhi. Biya rasin wadabhul mayyit kadabhi hayyan. Siyumbay mo siya hawak to siya miyatay na, biya rasin siyumbay mo siya hawak to kabuhi niya. Nabiyan mga katawat mo, di naman jari. At niya to di man jari, buhi patayon in hambuk ginhawa, karna ibuhi pagbuhi pahambuk ginhawa. Di man jari mga katawat mo, sacrifice, di man jari. Wal qawlu tsani fi hadhihi al-mas'alah, hikarwa, baita si mga ulama, mas'ala ini, annahu yajuz ay yakula minhu, ma yasuddur ramkuhu li anna hurmatal hayy a'zam min hurmatil mayyit. Artinya, aun sa si mga ulama, artinya, jari biyayan, amuin, kaunon siya to, inamuin niya matay na, sab inamuin kabuhi law niya sintaw buhi pa na labi siya mahal ka deng sin amuin niya matay na biyan. Sa in makusog amuin panagnaan niya to biyan. Di man jari sa ang pahadis niya to biyan. Siyumbay mo biyan, biara siya siyumbay mo sin kabuhi niya. Nara hindi ini, mari na kita. Walidhalika naqul innana law asqatna al-janin fahalaka fanahnu alladhina qatalnahu. Nara hindi ini apabila tanyo piulak in bata-bata biyan na sa kaula-ula kita in namuno kaniya. Sabab uno na, tao na